Papen seni kari kajak beri jungi. Mitip am kasih jungi li long berit pat. Medi ikini iki papen ca ki papen jot. Mendadi marwai melelir re ke papen jot. Dawayu ni. Hello perlok bro ngap dia sebai pi sustain hagane ka channel ka jonga daga jingkar parit ka jonga ya pi barok ba page kana ka video yo lese dona pedang jong pi ke bedang suan tamai hagane ka channel so paban ai ka jingkar shan ka jong pi da ka ba pi share like but subscribe ya kana ka channel kublai shibun ya pi barok ba page ya kana ka video te perlok mentak sengi ngakwa pen pau kat kum ka jing sngew ka jonga kat kum ka jing yo I ka jonga ka hakine ki sengi ki por ki ba menta namar kacing jelai udrok kalalong syaba palat bala bunru ki kun samla ki jungi ki bala ngop yo drok pat kila syate syakum yo drok kalong ru ka ege bas ngosi namar kajing di drok jong ki kun samla ki jongi kam kata tang yaki ndrei ka kata ru ya ka imlang kasalang ka syong suk syong san te kalong ka ege bas ngosi namar ka jing jelai udrok ki kam snuru kidang jelai hakane ka jela ka jongi bat kalong ru ka ege ka ba ngosi mo ngilong ru ki barit patam yole se hendrei bun pat ki kun samla ki jongi kelas ate syakum yo udrok manopat ban pet ya ka bri unyo trap lada ki kun samla ki jongi ki syate syakum hau drok te perlok brong kwa ban kentu ya pi baro sopa ban kira raidam yo no drugs wat nom yangop hendrei sisin langop te jing imru kala plop namar kalong ka ege ba ngosi mo kat ba pej ki new shui ibet man kasngi tang ya ki ba di drog nong di drog shui okem bet tang hai tang ya kita ki bro kata rude ki long ka ege pas ngosi kan lada ki kun samla ke jungi ki ngop yo drok bat ki syate syakum yo drok te kalong ka ege pas ngosi te lada nga kum kren bakla soba wat nom thau ye ki jing bakla ke junga kublai shibun ya pi baro ki page kana ka video bat sa share kana ka video